Hublay pi warok ki prolog ki wasnyaw suk wow up ki khubor hau new channel ki khubor ki wakwa open snyaw cha pi wayap uwi wayman so arngut hadin tynrah ka SUV ka kari le kjat Ri-Bhoi te hewan ini wajia kamon jia way kamon pertuj wayap wakiti ki wamanso te ton up gani ka khubor hadu wakut khnang wayo tip wasakiat te chwa wo sedang chaki khubor ladam pu amu de subscribe your new channels nya bhai subscribe way ngat how to bel wa em hetu khnang wayok ten cho phiyo yigi khubor wathame te ton sedang chaki khubor ha iwi ni ijia wasnyaw si ijia wasnyaw ma iwada jia Ri-Bhoi hei wada yap uwi way demen sojor arngut hadin waka kari le kjat wa chongki de tynrah ko waka SUV nin kasngi hei por pardis ngi ha usarok ba namo National Highway 6 Ri-Bhoi kat kam ki khubor wadiyo iti ijia wasnyaw charkhay da jia hei por kam wa archite no chiliang kasngi ha PAHAMMAWLEIN kati ka kari le kjat ka wa ya number ML10B le so nyaw so dalai ko nakaliang wa bakla namo dalai rong side ko ha usarok ba hei por wa ka Ford Endeavour ka wa speed lakam chaywon hi da tynrah ko yaka way da tempra ko prai na ye ibenta wa nakmat yong kati ka kari le kjat kati ka Ford Endeavour to ka wa ya number ML10C san nyaw pranro Uwaya namo u driver kati ka kari le kjat uwa da tip pertuj kam u Julius nongsej uwa arpo pras nem irta uwa sa uwa chongha umling lembrang da klat no u NONGPOH Civil Hospital kat waya ki arngut wan ki wada menso jor da tip yeki kam usil banos lapang uwa na nong kala bernihat wa ubi joy makri uwa na sok pu umling kat waya namo u driver ka SUV uwa da tip pertuj kam u SARTAJ ANSARI uwa khat khandis nem irta dara ya u da ki pulit chathanat yo takit ya o te du kini don hi khublei chipon